naman mo na iutin. Kaya mabayot man mo. Walay lain, way pabor-pabor! Kano! The Peter Pan! Ito ka na ako na. Ito ka na na. Ay, wala na lang. Kano, ha? Third placer. Ito ka na ako na. Hoy, dali ako yung kuha na ng saray mo. Dali, ano, lagi? Ang lisod, di ba? Hoy, dali ako hanagin, ha? And our whimsical second placer is... Kani, it's not about how beautiful you are. It's not about how beautiful your costume is. It's how you carry it, how you wear it, di ba? Yes. So, kung wala, wapag ka niya, tsaka mo costume, pero wala naman na tiganog justice, wala gyapon. So, para sila. So, and the uniqueness of your outfit. Yes. How you created the creativity. Okay. Our second place will receive 2,000 pesos. Why lang it? Pulang color niya. What I like, I didn't say. No, no. Dili ba? Dili. Dili mo. Second sa constellation. Constellation ba? Dili ay jatay uy. Second sa constellation. Sorry no. Sorry kayo. Kuan man gud panas lag naong manggod. What I like, I didn't say. Bam CG! Okay, our first Thank you! Grabe. Ang clue, taas siya buhok. Kato nga time sa iyo. Second clue, bitay og simon. Sino mo? Third clue, pirmi maka-helmet. And last clue, why apil-apil sa practice. Nakataga siyang justice og pinaka-unique gid ko. Yes, correct. Og naadyo ko'y porsyento ani. It's my idea, walang lain ko si Raya! Akin champion! Daraw! Naka-plug din. Raya! Champion for our best dress today. Thank you so much, Johnson, for choosing that. Okay, magpasikat sa Iraguan 2024 final result! receive 2,000 pesos! Constellation, first constellation prize goes to... Goes to the beauty! The beauty! Oh, front. The beauty! O yung, gano'n mo. Dito to sa center. O, nara, kwaon na, kaya wala pa yung cash. To be acknowledged lang ba? Okay, our next consolation prize will receive 3,000 pesos. Sila yung fourth. Sila yung fourth. So, parang fourth tayo. Okay. Fourth placer will receive 3,000 pesos. Goes to... The Hinaguan Girl! Hinaguan Girls! Congrats! Girl Group. Kayo ang Hinaguan Girl Group. Girl group o girls? Hinaguan Girls. Okay. Before we proceed to our third place, i-announce ko muna ang ating best in costume. Sa sayaw? Oo, sa costume. Okay, sa sayaw. Okay. The best in costume will receive 2,000 pesos. Best costume will receive 2,000 pesos. No other than... Wala dire. Ang akong napili ay ang talian. Hoy! Hoy, naka 2,000 mo. Bayad sa abang. Okay. Ang remote sa kuha, no? Wala. Our third place will receive 5,000 pesos. Oh my God!
Okay, our third place is ang grupo ng Talias! Talias, kayo ang third. Third placer. Yeah. Smile lang. Bow lang mo, bow. Hoy. Okay, our second place will receive 10,000 pesos! Second place? Wow. 10,000 pesos. Second placer. Our second place will receive 10,000 pesos. And the winner for our... Dini mo tanan. Ay, remaining po. At bang ang mga PWD. Go! Amanda at Pudoy. Amanda. Amanda at Pudoy. Bato, pick mo. Ha? Na, wala. Wala gamit, wala. Kani siya. Wak. Di man siya kadungog. Kano sana magbato-bato pick. Kani po siya. Wak kabalo. Gina. Ayaw pagpanaway. Kapariyara mo. Hawak ka ma. Asahan mo bato-bato pick. Walang klik ka boss. Okay, our second place will receive the winner for Nagpasikat 2024 ay magpapatanggap ng 15,000 pesos! Our second place are the group of Apata! Ang grupo ng Hinaguan! Once again, I would like to say thank you